plaža koje je pitanje koliko su branjene ili nisu. Zatim, koji su kapaciteti, desantni kapaciteti Velike Britanije, Italije i Francuske. To su jedini. Italijani imaju jaku mornaričku pešadiju, oni bi mogli tu da se iskrcaju, ali će imati vjerojatno isto problema, dosta veliki problema. Hvala vam lepo i srećno, vidimo se kad se vratite. Hvala i vama, profesore Tanaskoviću. Hvala na gledanju, laku noć.